Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze ukomeje gutega amatwi MX Empire. Uyu munsi rero twabategura urutonde rw'ibintu 10 bihenze ku isi kurusha ibindi. Ku mwanya wa 10 turasanga Ferrari GTO 1962. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Ferrari, imodoka kataraboneka cyane, ifite amateka ndetse n'ibigwi byinshi ku isi. Ni imodoka yakozwe mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1964. Ikorwa n'uruganda rwa Ferrari. Iyi modoka ikunzwe kumenyekana cyane mu marushanwa y'imodoka nyine yo gusiganwa. Mu mwaka w'2004 ikigo mpuzamahanga gishinzwe amarushanwa yo gutwara imodoka cyayishyize ku mwanya wa mbere w'imodoka zikomeye kandi nziza z'ibihe byose zabayeho ku isi. Iyi modoka kugeza na n'ubu niyo iyoboye urutonde rwa mbere cyangwa se iri ku mwanya wa mbere w'imodoka zikomeye zigeze zibaho mu mateka y'isi mu bijyanye n'imodoka za siporo cyangwa se imodoka z'amarushanwa. Mu mwaka w'2018 iyi modoka yaje gutezwa cyamunara, igurishwa amafaranga agera kuri miliyoni 48,400 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 9 turasanga Car Insurance.com. Iyi ni kampani icuruza ubwishingizi bwa internet cyangwa se icunga umutekano. Wenda kugira ngo usobanukirwe neza, mwagiye mwumva kenshi abantu babibwa amafaranga kuri online bank account cyangwa se abandi bahakinzwe cyangwa se ukumva amabanga runaka yagiye hanze, abantu bamwinjiriye cyangwa se binjiriye ibigo runaka nyine bakabona access, bakabasha accessinga ayo makuru. Byagiye bibaho kenshi cyane gusanga wenda urugero nk'umuntu akaba afite nka miliyoni 5 z'amadolari kuri konti, gusanga nyine baripotinze ko ayo mafaranga yibwe kandi ntamenye wayibye, nyine bikaba ari uburyo bw'amayobera muri make. So rero iyi kampani ikikora, wowe uguramo ubwishingizi, warangiza ugatanga niba ari umuryango wawe cyangwa se account zawe cyangwa se ikintu ushaka gushinganisha, bo bakagicungira umutekano. Cyane no kampani ikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga nyine internet, ariko n'ibindi irabikora, gusa hano kuno munsi turagaruka kuri part ya internet. Urugero wenda ushobora kuba ufite nka konti yawe ibaha amafaranga ukoresha mu buryo bwa online account, ukaba wayigurira ubwishingizi ku buryo undi muntu wese ugerageje gushaka amakuru kuri iyo konti cyangwa se ugerageje kuyinjirira bamubwira ko iyo konti itabaho. Mbega ibintu byose bigirwa ibanga bikamyo nawe, kuko baguha navuga nk'urufunguzo nyine rwawe wenyine, waccessingaho wenyine, ukoresha wenyine, ku buryo nta wundi muntu ushobora kuba wamenya amakuru ajyanye na konti yawe. Nta muntu wamenya nimero ya konti yawe, nta muntu wamenya niba inabaho, niyo yagerageje kuyishaka bamubwira ko icyo kintu kitabaho. Iyi Car Insurance.com domain mu mwaka w'2010 nibwo yaje gushyirwa ku isoko, navuga ko aribwo yagiye hanze nyine, igurishwa miliyoni 49.7 z'amadolari y'Amerika. Bigo kuvuga ngo kugurisha, mbega iba yabaye launched bakavuga agaciro kayo ihagaze. Yagurishirijwe rero muri Queen Street hari muri Amerika, muri Los Angeles, iba ihagaze agaciro ka miliyoni 49.7 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga Giraffe Hallucination Watch. Mu mwaka w'2014 Lawrence Giraffe, umuyobozi wa Giraffe Diamond, yashyize ahagaragara cyangwa se yalaunchinze isaha iri mu bwoko, ikozwe mu bwoko bwa zahabu ndetse na diamant, ifite agaciro ka miliyoni 55 z'amadolari. Iyi saha rero navuga ko ni nayo saha ihenze cyane ku isi kurusha izindi, nayo yaje kuba iri ku mwanya wa 8. Ni isaha igizwe na diamant na zahabu gusa, kuva nyine buri kantu kose kayikoze bega gakozwe muri zahabu ndetse na diamant. Ni isaha rero zaje gukorwa ari 110 ubwo bazisoraga mu mwaka w'2014, zari size 110 zose zikozwe muri zahabu ndetse na diamant. Imwe rero ikaba yari ifite agaciro ka miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 rero turasanga ifoto cyangwa se igishushanyo, niko nabivuga. Iyi foto yitwa Portrait of Adele Bloch Bio Eye Painting. Ni igishushanyo cyakozwe mu mwaka w'1903 kugeza mu mwaka w'1907. Byatwaye imyaka 4 kugira ngo babashe gushushanya iyo foto kuva bayitangiye kugeza bayirangiye. Iyi portrait Adele Bloch yashushanyijwe n'umunyamerika witwa Gustave Calimete.
gifite ubuso bungana na metero 1.38 kuri metero 1.38. ubwo murabyumva nyine ubuso cyangwa se ni ingano. Metero 1.38 gutambika na metero 1.38 kuzamuka. Iyi foto rero cyangwa se iki gishushanyo cyakozwe n'uyu munyamerika w'umunyabugeni witwa Gustav Kermit, cyaje kuba cyagurishwa mu mwaka wa 2006, kigurishwa amafaranga agera kuri miliyoni 135 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatandatu rero turasanga Jeff Bezos Beverly House. Ni inzu yaguzwe mu mwaka wa 2020, igurwa n'umuherwe witwa Jeff Bezos, ayigura n'umugabo witwa David Geffen. Inyubako rero ikaba iri mu isambu ingana na hegitari 10. Inyubako rero ikaba ifite ubuso bungana, cyangwa se ubwo iyo tuvuze ubuso nyine ni ingano yayo yose, ikaba ifite ubuso bungana 13,000 na metero 600. Inyubako rero ikaba ikubiyemo amazu 2 y'abashyitsi cyangwa se maison de passage, nyine zishobora kwakira abantu, bega barimo ibintu byose, ari inzu nyine yujuje ibisabwa. Ikaba ikubiyemo pipiniyeri, amazu 3, kibuga cya tennis, piscine, amaterasi manini cyane ahinzemo ibintu by'indabo n'ubusitani, ndetse ikagira n'ibibuga 9 byo kwigiraho golf. Inyubako rero ikaba ihagaze miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu turasanga The Card Player Painting. Ni igishushanyo cyakozwe mu mwaka wa 1894 kugeza mu mwaka wa 1895. Gifite ubuso bungana na santimetero 47 n'igice kuri 57. Iyi foto cyangwa se ino shusho yakozwe n'umufaransa witwa Paul Cézanne, yavutse ku itariki 19 z'ukwa mbere 1839. Yaje kwitaba Imana ku itariki 22 z'ukwa 9 1906. Iyi foto cyangwa se iki gishushanyo kikaba gifite agaciro kangana miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 turasanga Salvatore Mundi Painting. Ni igishushanyo gifite agaciro kangana miliyoni 450,300 y'amadolari y'Amerika. Cyakozwe mu mwaka wa 1899 kugeza mu mwaka wa 1510. Iki gishushanyo gifite uburebure bungana na santimetero 45 n'ibice 7 kuri 65 n'ibice 7. Ku mwanya wa 3 turasanga Villa Leopoldo. Ni inyubako yubatswe mu mwaka wa 1931 ku ngoma y'umwami Leopold w'Ububiligi wa kabiri. Inyubako rero yaje kugurwa mu mwaka wa 2008, igurwa n'umuherwe w'Uburusiya witwa Mikhail Prokhorov. Villa Leopoldo ikaba ifite agaciro kangana miliyoni 506 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako yubatswe mu mwaka wa 1931. Ni inyubako y'amateka, ni inyubako yasize ibigo byinshi cyane, ndetse ni inyubako na n'ubu abantu benshi bagitangarira. Inyubako rero yubatswe ku ngoma y'umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri, ndetse ikaba yaraje kugurwa n'umuherwe w'Umurusiya witwa Mikhail Prokhorov. Inyubako rero ihagaze agaciro ka miliyoni 506 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 2 turasanga Antilia. Antilia ni inyubako y'akataraboneka yubatswe mu gihugu cy'Ubuhinde mu mujyi wa Mumbai. Ni inzu yatangaje benshi cyane, cyangwa se n'ubu ngubu iyi muntu yayirebye uburyo yubatsemo biratangaje cyane, mbega kugira ngo ubyumvishe nyine ukuntu ireshya n'ibyumba ifite n'ukuntu ingana n'uburyo yubatse nyine biragoranye cyane. Iyi nzu rero yubatswe mu Buhinde mu mujyi wa Mumbai, ifite agaciro kangana na miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Iyi nzu rero ifite uburebure bungana metero 173, ndetse igizwe n'amagorofa 27. Ikaba ifite agaciro kangana miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Reka twerekeze ku mwanya wa mbere w'urutonde rwacu rw'umunsi. Ku mwanya wa mbere rero turasanga History Supreme Yacht. Ni ubwato bufite uburebure bungana metero 100. Ni ubwato buhenze cyane, ni ubwato bufite agaciro kangana miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Ubu bwato rero ushobora kwibaza impamvu buhenze cyangwa se bufite ako gaciro, kuba bufite metero 100 bukaba bugura miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Ikintu gitangaje rero ni uko ubu bwato kuva buri gakoresho kose kabugize, cyangwa se buri gace kagize ubu bwato gakozwe muri zahabu ndetse na diyama. Birumvikana cyane ko rwose ni ikintu gihenze cyane, kuko ntibyigize bibaho nyine ko haboneka ubundi bwato bukozwe gutyo.
nibwo bwato bwonyine bukozwe na zahabu na diyama kuva buri kantu kose kugeza no kuri moteri. Ubu bwato rero bukaba bufite agaciro kangana na miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Umushakashatsi Stats Hughes yavutse ku itariki 23 z'ukwa gatatu 1971. Uyu mugabo w'umushakashatsi rero yavukiye mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza. Uyu mugabo yaje kuba ahagarika imirimo ye cyangwa se asubika igikorwa cye cy'ubushakashatsi, akora ubu bwato bukozwe na zahabu ndetse na diyama. Buri gakoresho kose kabugize gakozwe muri zahabu ndetse na diyama. Robert Nook, umuherwe w'umunyamalaysia, yaje kuba bugura miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Gushimira ko wafashe umwanya wawe ukabana natwe muri kiganiro. Tugusabye gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse wifuza ko ari top 10 runaka cyangwa se icyegeranyo wumva twakora, wasiga muri comment hasi kandikamo icyegeranyo wumva twakora nyine cyangwa se amakuru runaka ushaka ku kintu. So tubashimiye kuba mwabanye natwe, murakoze cyane.